Prestazzjoni mill-aqwa ta' Stevie Camilleri ma kienx biżżejjed biex Roma Nuoto jevitaw it-tliet telfa fil-Kampjonat A1 tal-Italja. Huma kienu melu b'14-12 minn Aren Savona b'Camilleri sib ix-xibka xejn inqas minn 8 darbiet. Savona qatt ma kienu minn taħt fil-konfront b'Stevie Camilleri skorja doppietta biex naqas id-distakka 3-2. L-iskor saħansitra sar 8-4 fit-tieni sessjoni b'Camilleri skorja l-5 gol ta' Roma fit-tielet sessjoni. Il-plejer ta' 32 sena kompla jtella total personali fil-bidu tal-aħħar sessjoni bis-7 gol ta' Roma mis-center. Bl-istess plejer jiskorja minn penalti u ftit wara minn kontrattakk. Stevie Camilleri irnexxu li jiskorja żewġ penalti oħra u bekk wara 6 logħbiet Camilleri jinsab fil-quċċata tal-klassifika tal-aqwa scorers tal-ogħla diviżjoni Taljana b'24 gol. Matthew Zammit li wkoll qed jilgħab fil-Kampjonat A1 tal-Italja skorja 4 gols iżda t-tim tiegħu Telemar Palermo ħareġ tellif 15-13 kontra Palla Nuoto Trieste. Ix-Xelluki wkoll qed ikollu kampjonat pożittiv hekk kif b'dawn l-4 gols jinsab fid-9 post fil-klassifika tal-aqwa scorers b'total ta' 13 gol.